Belai pi barang yang pedang subhai pi cakap ni ketuk kubor mentah kejanmit. Syabang ini sedang ini pasuai cekimat bakong san. Rai ke sorkar jela banam tengshu yang pakang dam Shillong dan penlau yang jing tes kelum barok ke jela ang usembut menteri rangba ke jela wa Preston Jensong. Sasangut kibayok thmai ke jing pang COVID-19 hamikalaya kiu ke jing don jong kibayok ke jing pang sya ka sanspa nyok pa angut ladap banwat iki hajar ngut kibriyo kibe kendo yakin nong ya unong pang ha ke jela. Anyarap ke CSIR na jorhat ke sorkar Mekhaya ban le tes pembalai spa atli kinong munaman lagasngi. Badakawat benengkong sandali ki lingsuin thma Rafael ki lapoi hakat lingsuin ambala rengkat ke jing penklan ki bor pahara. Ki kubor babnya ke sorkar Mekhaya kalarai banam yai beteng syu ya ke jing kangdam ke badang yan mentah kanong ba Shillong bad haki jaka bemarkap sor kebankut mentah kasiteng senya ya kani kerai la shim haki jing yalang kebala penya do menterang ba ke jela ukon rat ki sangma kebala long mentah kasni haba penna sekilat pathai kubor usembut menteri rang ba ke jela wa Preston Jensong ula ang ba ensale ya ke random test habar ko ke jela kamtam haki nyopo waitli ki cluster kebala jet da katna kot ke kya kham hashwa ula kenturu ya barok ki brew banlong ki ba adkar badwan bot perking ya ki SOP ki bala penmi da ka sorkar. Lemba jom ka health department na kawina ngai play ke pang na yang ka health department yang ka management there will be no more lockdown from the midnight of 29 July 2020. We decided that the testing, random testing, will be aggressively conducted in the entire state of Meghalaya. Random testing will be done through the 71 clusters as already informed to all of you. So the testing by antigen test will go on aggressively. Sasan kibriyo lalap bakilayok thamai ke jingpang coronavirus mentakasngi. Hapa penbenaya kane menteri ketenat ke kot kekhya jong ka sorkar Meghalaya uba ALHEC ula ang badakane ke jingdan thamai kinongpang ke jela mentah kidan hadu sanspa nyopo ar ki badang yo ya kane ke jingpang ule thuru ba aspa nyongut kibriyo kilakot na kane ke jingpang hadu mentakasngi. Kini kibayo thamai ki kenthop ya arngut ki sipai Armed Force na East Khasi Hills but way bawan pai na bar badai na riboy hakawai pat kalyang ketenat kakot kekhya jong ka sorkar jela kaladep banlum hadu 1000 ngut ki brew ki balaya kendo ya ki badan yok nyang jimpang coronavirus haba pentip ya kane Director Health Services Dr. Amanwar ulang bakatenat kalangam jeliu banlap ya ki brew ki badan bat ki biya kendo ya ki nongpang katbah West Giant Hills pat kibor penya district hin kasngi kelapan mena ya ki nyot likisnong ki bahap hak amlarem subdivision and pengat hak containment zone tat haduk ke shitrik unailar mestep jong ka ar knaitrik menta ubnai haduk kan rio bije mestep jong ka shitrik unailar ar hajar ar pau civilians at 291 the armed forces 35 the recovered till today the recovering cases they are 207 and the deceased are 5. I will not be able to say because we have got so many containment areas. Okay, but we have got a lot of people. Okay, approximately, I think, just about 1,000. Okay, all over these containment areas. We are doing the contact tracing of all of them. But I will tell you one thing, that all these contact tracings which we have done, we have sent for test, okay, both antigen and other. No one has come out positive so far. Nakadaw jong kajing nangkiw jong kajing shim ya kinong muna ban le tes
nakabenta ka jingpang COVID-19 ka bala penslam banyo ya ka kaipot ka Council of Scientific and Industrial Research CSIR Jorhat kala menjor banyarap ya ka jala Meghalaya ban chimlai spa atli ki nomuna nakabenta ban le test man lakasngi haba pentip ya kane Director Health Services Dr. Amanwar ulaang baka CSIR ka bala dan Jorhat kandang Shudap penbiang ya pratali ki kor RT-PCR ki bala la ban le tes kumbalai spa tali ki nong munah ka si ula pentip ru ba ula dep ban yakran bat ki nong penyai ka CSIR bat kila menjor ban yarap ya ka jala kumbalai spa tali ki tes man la ka si Dr. Amanwar ula ang bakasor kar jala kan sa penbun shu ya ka jing le tes Pasteur Institute bat mentah ki dang penbiang penbit ya barok tiar badan kam. Today we have received, I received an email yesterday from CSIR, that is from Jorhat. They have activated about 8 PCR machines and their testing capacity is about 3,000 per day, 3,000 samples per day. Today I had a talk with the administrative officer of that CSIR, Jorhat, and he told that from Meghalaya we can accommodate 300 plus samples per day. But our only challenge is that from here to Jorhat is quite far. If a person goes overnight, they will have to stay overnight, but they will get the report the next day. Alright, once we submit the sample. Hakawat badneng kong santali kiling suin thama rafe kila poi hakat ling suin ambala mentakasngi hapadeng kajing pahara kabaklan kini kiling suin kikin thup ya lai tali ki baman syong tang marway bat artali ki baman syong arngut ki breu bat yakini kiling suin an pendan kam dekatnat Indian Air Force jong tem shipai ambana ke badan Haryana kini kiling suin ki dei bila penmi de company na France ka Dassault bat lawanra yaki nakakat ling suin merigna ke badan hakabanta bashathe jong ka Bordeaux ki badan hari France mens ngi nengkong kini ki sandali kiling suin ki dei shibanta jong ki laipun ritali kiling suin ki bila thet kari India na France ka jinglut jingsap ka basan phokandai 1000 crore tengka house nam 1000 khan reu. Da ka jingkiu stat jong ka jimpang COVID-19 hawas ka sehils ka dorbar snong jong ka new nonstan kala rai ban pentrai kam no da ka odd even ye barok ki dukan ki badan ha ka te ki jaka na du menta ka sngi la ban kedau bahnin ka sngi lalap ya san saungut ki breu ki bad yo ya ka jimpang COVID-19 ha ka district orang ba snong ka new nonstan uba Srali Rashir ulaang banakadaw kajing kapnya breu hayo new nonstan kador bar snong kala shim ya karai ban petrekam no da karukam khang ban la ban te lakam ya ki pajba uba Rashir ulaang ru ba kador bar snong kala penmi ya kajing perking ka bateng ya barok kidukan bat kiri pajba ki bawanrung hayo new nonstan la ai ki try dukan da ki number ha ka bakin play dukan kat kum ka odd even bakiyo. Dorbar snong ton kalau penting bahaya yang kena jadi berkali COVID ada kat kendai. Wanang kong kalau ban penton kam pentri kam no ya ka kot even number. Mari ada ni kapan pentri kam no. Batngin ai ka di pertasyon. Ya kidukan baru apa kan start. Nangta kani ka tingwan kejingwan jinglek jong ki breu ki ba trekam office hangni ni ha ban kisutu yaki ban like na kane ka jing kta dong kane ka kta ko mo Kasing KSU West Kasa Hills District Unit kala kentu yaki bor badai kmi bakim dei ban pha yaki khana school bani simmanta ka jing rakhe ya kasngi laj loj ka ban nyopulai hapok district na kadaw jong ka jing nangkan rei ka jing pang COVID-19 ha ka bia dei bat kane kit khot jong ka KSU bakan thup ya president u John Fisher nong siang bar general secretary Rishot Kharbani hinin kasngi kala lej ban yakendo ya deputy commissioner ka West Kasa Hills
Kani kesenjuk kala dawaru ban pensange shwa shipor yaki truk ki bakit yaki marbam bandrung shipor ke distrik bat ban penlang ru yaki jingtes kelum ya barok kinong nyak truk bat kinong bela jong ke FCI ha pendeng rai naba we unong bu truk jong ke FCI dangshen ulat syak tes ba udan ke jingpang COVID-19 ha kajuk apor kila dawa na Deputy Commissioner ban pensange no ya ke jingpen kengdia yaki officer nakani ke distrik bat kiwe ki jing dawa. Nak kalian macam kasih hadir mangi layak kejing ujar kami kipa, bah nak kalian Deputy Commissioner lah Pak HT, yaki kun, yaki school, Pak aten yaga Independence Day malek kamaj pas, aku bukan di kapur, kamlong kejing singan yaki kun di jongki, makin lek sejak kapaj ba, beda kan ika jing terekam apa FCI, ni nak kalian jong supplier mungkin apa Asam, yaki driver ki handyman umju ai tiar PPE nam taban yada ni kejing dan yang jingpang ban ngi bat man kasini laba driver kimju penan kamas kimju penan kam ki iki jing yada nam ta ban yo kejing singan jong ti sinong ni apa Wersil district Mentapat ngipet ya kejing long jeman kasun yang haslong kejing shit kalong +degree Celsius bat kejing khat kalong khat pra.2 degree Celsius kejing skam kahau kalong prapusan na kesispa akapor menstep bat kendai po na kesispa akapor janmit kejing hap slap menta kasingi kalong prapun kendai milimeter kasum deng kandum lo aslong bat hakijaka bamarjan kandan ru kejing hap slap ke bamalu mala Shuaban penkut nginya phabiang sejisen cakimat bekongsan Rai kesorkar jela benam tengshu ya ke pakhang dam haslong an penlong ya kejing tes kelum barok ke jela ong sembut menteri rang bak jela wa prestuan dan song Sasan kibayo thma ya kejing pang COVID-19 meklia ke kejing don jong kibayo ya kejing pang sa kesanspa nyukuar ngut ladep banwat ya kisyaja ngut kibre ya kendo ya unong pang ke jela Menyerap ke CSIR na jorhat ya sorkar kaya ban lek tes kembalai spak deli kinong munaman na kasni. Bat hakawat penengkong sandali giling sun ma Rafael kilapoy hagakat ling sun ambala rengkat kisimpen klan yaki bor pahara. Parlok katung lakpoy syakabukut jang katup kubor jang imentaga janmit haduk bangina syembiang bat pila syai kasni kublai pi barok. भाइयों, भूकंप संभावित पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आज हमें भूविज्ञानी बताएंगे। सबसे पहली बात, कच्चे पहाड़ों पर मकान न बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भारी निर्माण मिट्टी की पकड़ को ढीला करता है। ऐसे में